iya mbere ubanza 100%, ya matora Imana itemeye niyo tugiye kubasomera hano. Iya kabiri isuro 100%. Gatatu Bukinanyana 99.97. Kane Butihinda 99.83. Matongo 99, ubwo ni ya Matongo ni ya gatanu 99.8. Gatandatu Muhuta 99.78. Mpanda ubwo ni ya karindwi 99.75. Umunani Bwibanga 99.71. Nibyora 71 nibyo. 10 Muyinga 99.68. Kayanza 11 ubwo 99.6. Cibitoke 12 ubwo 99.53. Busoni ni ya 13 ifite 99.5. 14 Muhanga ubwo ifite 99.5. Rumonge ni ya 15 ifite 99.23. Kiremba ni ya 16 ifite 99.2. Bururi ni ya 17 ifite 99.11. Isale ifite 18 ifite 98.69. Nyanza ifite 19 ni ya 19. Nyanza ifite 98.56. 20 ni Shyombo ifite 98.34. Gishubi umuntu ya 21 ifite 98.0.2. Murenge 22 ifite 98.0.2. 23 Tangara ni ya 23 ifite 98 gusa. 24 Karusi ifite 97 n'ibice 42. 25 Ntahangwa ubwo ni muri Bujumbura ifite 97 n'ibice 29. Gisagara ubwo ni mu majyepfo 26 ni Gisagara ifite 96 n'ibice 94. Ngozi ni ya 27 ifite 96 n'ibice 7. Matana ni ya 28 ifite 96 n'ibice 46. Nyabihanga ni ya 29 ifite 66 n'ibice 27. Muyinga oya Mukina ni ya 30 ifite 66 n'ibice 23. Makamba ni ya 31 ifite 96. 32 Butangazwa ubwo ni ya 32 ifite 95 n'ibice 98. Musongati ifite ubwo ni ya 33 ifite 95 n'ibice 8. Kiganda ni ya 34 ifite 95 0 n'ibice 4. Bugendana ni ya 35 ifite 94 n'ibice 99. 36
Murambya ifite 93 n'ibice 64. Ruyigi intara iri kure rwose 90 n'ibice 75. Ubwo niyo 37. 38. Mwaro 90 n'ibice 74. Rutana nibyo 39 ni Rutana ifite 89 n'ibice 83. Cankuzo niya 40 ifite 87 n'ibice 74. Mukaza niya 41 ifite 87 n'ibice 50. Gitega ni yanyuma ifite 87 n'ibice 12. Abana b'igihugu bariko bicwa n'inzara n'icaha kibi. Nyakubahwa mushikiranganje, jewe hari ibintu maze iminsi mbona bikababaza. Hariho ikidandazwa umwimbu w'isukari twirimira mu gihugu. Kuva mudugije igiciro, abarundi bari bizigiye yuko iyo sukari izoboneka ku masoko, abarundi bakaronka isukari. None ubu vyarunyutse gusumba uko vyari kare. Urarondera n'isukari yo guha ubuyi umugwayi ukayibura. None uwo muntu anyegeza umwimbu w'isukari, akanyegeza amase, akanyegeza imbuto, uwo muntu abantu bakibaza ngo n'umukunzi w'igihugu, kumbe ariko ananiza abarundi mu mibereho. Uwo muntu ni wo gukurikirana mukabiraba kandi yofatwa. Kandi kubera ni mu bihe bitoroshe, iyo abantu bariko baricwa n'inzara hakaba hariho abariko babikora nk'isiha. Nukuri abarundi ni barabe hirya no hino abo bahereranye, barabe abariko barasahura Iki ni kibazo cha twese, uzi mufate kandi twese dukoze uko bohera, kuko n'amafuku nuko agiye ahera. Amafuku Barundi baravuyemo barayarya, nayo yarahonye. Acyabihamya nta matora yabaye mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo vuba bidatinze hagiye kuzaba amatora y'abene gihugu bose n'abari hanze n'abari mu gihugu muzahuriramo. Rero aya matora yabaye ni inyungu z'umugambwe na ba nyirawo, ari nabo Imana yabwiye cyangwa yavuzeho cyangwa yahishuye ko batari kuronderera kiramurundi wese, ahubwo bari kuronderera bo ubwabo n'ababo, barizirikana bo ubwabo n'ababo. Aba bantu rero ni ishuri irenze imwe Imana ivuga ko aya matora aribo ba nyirayo, aribo bayakotorora, ni nabo bitora, ni nabo bayisinyira. Ubu tuvugana rero CNDD-FDD yo iri kubyina itsinzi ngo yatsinze se ikibuga cy'indege amatara aboneke yo kwa acika, yatsinze se amabarabara akorwe, yatsinzwe sindagara umurundi azibone. Shimyo u Rwanda rwo mwarukupiye amazi n'umuriro, awa nta kibazo. Ubwo bo yenda wasanga bari mu bibazo bitandukanye n'intambara zitandukanye, ariko twibaze mwebweho murazironka. Yatsinze se nibura hari ikiri bukore ku mpunzi, yatsinze se nibura igitoro kiraboneka, yatsinze se amazu azimbye ku bukode bw'abari mu gihugu mo imbere, ndetse cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye byaduze biraza gukoroka. Yatsinze se nibura abene gihugu bararonka ubushobozi bw'amahera mvamakungu. Gutsinda kwa CNDD-FDD nta gihinduka, ahubwo birushaho kunyuka kuko mpamya ko mbere nanjye ubwanjye igihe nari mpakorera umurimo w'Imana wo gusengera igihugu, ntabwo nigeze mbona ubuzima buhenze. Amamesa warayaronkaga, irengarenga ukazironka, amakara ukayaronka, ibiharage bya jone ukabironka, buri kimwe cyose ukakironka, ndetse n'ibyamwe ukabironka, kandi ku mahera make cyane. Ntabwo rero mpamya ko gutsinda si ikibazo.
mwari rwose ibyo nimushaka genera bivuze nubwo mwatwara imyaka 100 ariko abenegihugu bo bakaba borohewe bamerewe neza. Gutsinda kwanyu bisobanuye iki ku Mana? Gutsinda kwanyu bisobanuye iki mu benegihugu? Bihinduye iki? Bitanze iki? Bivuze iki? Gufesta gusa ngo twatsinze ariko ntihaba impinduka, ibyo ntabwo Imana yabiha umugisha. Ngira ngo rero dushimiye bamwe mu bavandimwe baba bakomeje gusenga binginga Imana kugira ngo igihugu cy'u Burundi nacyo mu ruhando mpuzamahanga uhoraho agisohokane mu ruhando mpuzamahanga gikenyeye, gikwesa inkweto z'ubutumwa bwiza, mbese gihagarare nk'igihugu cy'igihangange, gihagarare nk'igihugu gishoboye gifite kandi koko gifite byose, ahubwo mu badede umwe aribunda akibunda agasahura nk'uko nabo babyivugira. Donke ni hasi hejuru, umwe asahura ibyo ashaka undi agasahura ibyo abonye, ariko hari Imana yavuze ijambo rikomeye ku Burundi. Cyo ndagihamya ntashidikanya. Hari isezerano Burundi bufite, twabaho tutabaho, mwavuga mutavuga, mwakora mwareka, hari isezerano kandi ntabwo Yesu yaza ridasohoye. Ndabitangaje, nitwa Martin, ndabitangaje. Hari ijambo rikomeye, hari ihishurirwa rikomeye, hari ubuhanuzi bukomeye yewe niboneye ku Burundi. Bibindi rero abadede bajya hamwe bose bakakora ibyo bagomba, bagakora ibyo bashaka mu nyungu zabo, n'uburenganzira bwabo, ariko iminsi yanyu muyibarire ku ntoki kuko uhoraho aje kwima ingoma.